Dobar dan ljudi, evo nas u Master Gaming. Danas ću vam pokazati kako urediti video Camtasia Studio 8. Sa mnom je moja sestra, poznata više kao Pinglos 67. 47. 47 nešto. Bok, i sad isto Girl Gamer 333. Mada, to, nešto uglavnom. Znači odete u Camtasiu, ja sam očito nešto bio radio na prijašnjem klipu, ali nešto se zeznuo pa ja se prekinuo. Uglavnom, znači imate intro, na primjer, evo intro, njega samo ovako povučete unutra i ostavite, tak bilo što da stavljate, znači da ga stavite ovako. I intro music ovako i to je to. Onda video vaš stavite ovdje. Ja sam izabrao video prošli. Sad ćemo malo editirati. Tako. Ovako. I eto, sad ćemo ga vratiti. Onda ćemo baciti neki efekt. Evo ovaj tu. Stavit ćemo da ide na sekundu. I evo 2 sekunde. Evo stavimo još ovako. Krivo sam pravio. Se nije se trebalo spojiti. Samo i sastavimo sekundu i 10. Tako, i onda sad pravimo tako. Da povećamo da se vidi sve. Eto tako. Sad ćemo još urediti malo bez veze ovako, samo da vam pokažem kako bi išlo. Samo malo da dođe do tog dijela, ne znam gdje je to točno. Kasnije na kraju skroz ubacimo pjesmu, ali će trebati još gdje rezati, tako ali bi pjesmu trebali rezati, ja to baš ne želim. Evo ovako ćemo staviti i će dobro, stavit će prvo ovako. Evo će bilo, to ćemo sam staviti. Primjer, tako. Stavit ćemo tu. Tako. To ne, pardon, stavit ćemo kasnije. To ćemo staviti kasnije, sad ćemo staviti ćemo stavit ćemo da to znači ovako i to ćemo staviti ajmo reći tako. Ovdje ćemo staviti, onda ide smišan ovdje, pa ću staviti da bude ovako. Opa. Ne, sam sad. Sastavljamo pođuljku tu novu crtu. Sad ću pomaknuti da vidimo kako izgleda.
I ovo stavim tu. Se lupati. Tako, sad će tu. Ok. Tu staviti, ovo ćemo spuštati, produžiti, okretati nećemo ništa. Evo, prije ćemo ovako staviti, da vidimo. Malo prvučku. Da vidimo kako će sad biti. Još prvučku. Evo sad. Ja to vidim sada. Prije. I onda ćemo da vidimo. Treba biti još jedan dio, sad ne znam gdje je točno. Evo, sad ćemo naći ovo. Gdje ćemo tu tekst. Vratit ćemo malo nazad. Evo, tu će biti taj tekst, postoji, ja sam prije napravio, bez veze sam stavio ovako prilike, ćemo ga baciti ovdje, nije to sad nešto bitno, samo išće predugačak, pa ćemo ga skratiti ovako, samo dobro, vratiti nazad. Još je ovo baš predugačko. Idemo. Još predugačko za ovo. Da vidimo ovako će biti. A još malo. Ima to puno posla ljudi oko toga. Ajmo reći to ok, sad nije bitno. Toliko. Sad ćemo staviti ovdje ovako. I stavit ćemo to ne treba, ali tu ćemo staviti, da vidimo šta je sad, vidimo sad, šta je sad. Dobro, to sam što neću raditi, nije to bitno. Dalje. Tu će biti rešetak. I... da. Tu ćemo maknuti. Ovako. I tu ćemo odrezati. Jer nam to ne treba. Idemo dalje. Kako će sad to biti? To je to. Sad ću vam baciti pjesmu. Sad ja nju volim ovako editirati. Stavimo skroz. Dole. Samo. Skroz dole. Stavim pjesmu. Evo, ja sam već stavio i pjesmu.
to sam preskočio samo, to vjerujem znate staviti, nije teško isto samo editirati ko i video, samo ja to volim ovdje raditi sa strane, ako ću tu rezati onda će mi se i video rezati i evo tu sam stavio samo ovoga intro za završetak. Da, samo malo. Još ovo, 1, 2, 3, 4, tako još samo bacim, šta ja sam bez veze. Samo malo. Kada se ne spaja s ovim. Tako, tamo sam stavio sekundu. 20 ja mislim. Prilike. Evo ga. To je to. Nadam se da vam se svidio ovaj klip. Nadam se da ćete sad znati urediti u Studio 8. Da vam je pomoglo. Lajkujte Facebook stranicu, imat ćete link u opisu videa. Pretplatite se, lajkajte. Hvala vam na gledanju. Ćao! Ćao!